Gost Dnevnikovog dodatka je kolega Marko Jošilo iz Kelna. Dopisnik VDR-a je 14 godina i Marko, posljednje 2 nedelje vam se prvi put u vašoj karijeri desilo da vam priloge ne emituju. Zašto? Pa koliko sam ja saznao, mislim ja sam otišao i u Keln i od urednika sam saznao navodno da su ti prilozi velikosrpsko obojeni, odnosno prosrpski obojeni i da je to čista velikosrpska propaganda. A što je za moje pojmove smiješno. Konkretno problem je bila jedna Hrvatica, pa da čujemo šta je ta Hrvatica u vašem prilogu rekla. Nama na čelu ne piše da li smo mi Srbi ili Hrvati, tamo se gine. Tamo pucaju, bez obzira na koju nacionalnost, ko se ne pokorava njihovoj vlasti, tamo pucaju na sve. Posljedno da je ova Hrvatica po njihovom mišljenju bila podmetnuta, iako sam ja ženu našao u Vajskoj na ulici. Međutim, ovi primjeri, baš ove 2 zadnje emisije, pokazuju da je za moje pojmove Srbija izgubila definitivno taj propagandni rat.